Rusija je nekada izvozila 40.000 tona suve šljive. To je bilo u 19. veku. Jedan od onih koji priprema suvu šljivu za izvoz, i to u Rusiju, je Vojislav Mihajlović. Proizveo je za 26 dana 6 tona suve šljive. Pa da vidimo kako suva šljiva izgleda. Vojislave, dobar dan. Dobar dan. Jeste vi zadovoljni sa dosadašnjim postignutim dogovorima za izvoz? Je li ovo šljiva za Rusiju? Pa, prvenstveno, znači, ja sušim šljivu i nadam se da će završiti na rusko tržište. Do sad sam osušio od svih godina, ove godine najviše, baš zbog toga što nadajući se da će biti cena adekvatna i da će biti neki dohodak. Uradio sam 6 tona suve, to je neki 26 dana radnih. Šljive na našem terenu je bila relativno mnogo malo ovdje. Tako sam šljivu dobijao sa daljine nekih 30-40 km. I koliko ste plaćali? U početku, znači početna cena je bila franko ovdje, znači dovezeno u moje dvorište 20 dinara stalni. Međutim, kako je šljive ponestajalo, požegača je završila na cijeni sa 30 dinara. Sad suva koliko? Navodno se priča o cijeni od 1,50 eura. Po meni je to koliko toliko solidno. Prošle godine je bila dosta niža cena, ali dosta niža cena sirovine. Primjer, ulaz sirovine prošle godine je bio 10 do 12 dinara. A ove godine, znači, završili smo požegače sa 30 dinara. Znači, to je maltene 2,5 puta skuplje. Ja se nadam da će to da rusko tržište, pogotovo što ove godine, znači, cijel rod šljive u Srbiji je relativno mali. Znači, da nije bilo do juga Srbije, dole terena, Blaca i to, znači, mnogo, u stvari ne bi imali slušati što je po našoj šljivi ovdje na prezidentu Vojskog kraja. Slabo smo organizovani i od stručne službe i od nas ljudi koji, znači, bavimo se uzgojem i prevozom šljive. Znači, postoje sad drugo jedno pitanje. Valjevski kraj je bio predcentar, znači, šljivarski u Srbiji. Međutim, mi smo izgubili primat. Znači, 80% šljive koja je ove godine osušena u Valjevskom kraju je došla sa strane. Znači, ajde, nije rodila godina, ali znači, nije samo pored nerode godine, znači imate još drugih faktora koji, znači, ne radimo dobro šljivu, ne đubrimo, ne rezujemo kako treba, ne prskamo kako treba, tako da, znači, zbog toga se desilo, znači, da imamo, znači, krajnji ulaz sirovine 30 dinara. Ko bi trebao o tome da vodi računa? Pa trebalo bi da vodi računa prvenstveno, znači, stručne službe, pa preko zadruga gdje sam i ja zaposlen, pa i sami proizvođači, znači, koji bi morali da shvate, znači, da ne može šljiva da se zasadi i u jesen dođeš sa tresačem da je treseš. Znači, mora i đubrenje, i zimska rezidba, i prskanje 4, 5, pa i više puta, sve zavisno od klimatskih uslova. Znači, ako to ne budemo radili, znači, mi u Valjevskom kraju nećemo imati šljive. Drugi problem je bio i sortimenta. Znači, propaganda je bila pre 10-12 godina da se gaji, znači da se sadi čačanska rodna, koja uopšte, na primjer, ne ide za sušenje. Znači, to uopšte nije šljiva za sušenje. Znači, ona može da ide za konzum, za pekmeze, džemove, hladnjače, ali za sušaru ne može. Znači, imamo dosta stabala, znači, čačanske rodne u Valjevskom kraju koja je zasađena, koja, znači, ne može da završi, znači, na lesama koje ovdje mi sušimo. Tako da, znači, moramo se svi, znači, uozbiljiti od proizvođača, ljudi koji rade, znači, na usavršavanju šljive, da bi, znači, vratili ono što smo nekad imali. A zašto nije dimljena? Pa nije dimljena zato što strano tržište kaže da hoće bezdimno. Mada lično, znači, moje lično mišljenje sa ukusom meni je lepše malo kad ima malo dima, kao i suvo meso. Znači, ali, znači, moramo poštovati zahtjeve stranih kupaca, prema tome, znači, bez dima. Važniji nam je izvoz, ukus manje važan, ali i ja se sećam da je ona koja je bila na dimu bila ukusnija nego ova. Ali šta ćemo? Moramo se povinovati zahtjevima evropskog tržišta pre svega.